Christian labu number zangale pariat na Shindun Khan Singkong Madia Kamai che tharau thiang lim Kamai che tharau thiang lim Min kai lan sung van kanan khlek thlengin Kai lan sung van kanan Lam te in min shuai zero Min shuai zero Masain Khatla Kohhran chung ko tinte kanal pai so Krista mingin kumthar chibai kabu ko cheu pathian chibai ibu kang u pathian nai ro u ti chuan anin anayang cheu o pathian keima hian thinlung thiang hlim tak siam la kako chunga hian tharau dik tak siam thar le ang che ine na ta hi mi pai bo su la I tharau thiang lim hi milak sak su ang che imi chandam lim na chu mi pele la tharau ti nuamin mi chel reng ang che pathian ma kunin I tong try ang u lalpa kan pathian du tak min mangai tu Zanina I Kohhran hote ibiak buk thiang hima kalin nangma pol na hun au hovin nei theilo ma ila nangin hun tha min pe a remchang min siam saka Kohhran chung ko tin tena nangma kan pol theina turin media kaltlangin Kohhranin Inkhawm na kan buat saya kan mangmek ani he hunilal pa nangin mal min som sakla
he mun thiang lim atang hian chung ko tin te lalpa nangin pola chung tin te Kohhran member tin te thin lunga lalpa nangin thu soyang che engkim kan ti iro puina tu ni sela I thu kan ngai thak te I fakna hla kan ngai thak te kan sak tu te mangin kan hne na ronin puang le ang che chung zong chu I fa Jesu Krista mangin kan dile amen pathian fakle choi moinan Christian labu number zathum somruk paruk na kathin lung sual bolo nu kha itempula chantirla ti kha kan sa anga inlama lo zom tu te zong pon dingin hela hi kan lo sadon nia Kathin lung sual bolo nu Itempula chantirla Achunga hiano kalalpa Chatuanin lo cheng ang che Iyong na chu chatuan lom na chang chi Lallenpuii na vui Khatla Lalnunmawia Hove moi na Zohmingliana Lalengmawia in imoy so Kain pe ang nang manen che sa turin Kohhran Thupuan hilo ngai thlang u Zan Inkhawm in try to he upa Samuel Lalfana ni a kan pro pastor thar ne na tangin pathian thu cha kan ngai thadon ani Kohhran tit riat tur tul dang puang lok ila ni som thum le pakhat January tha hian pathianni chanu dar khatle chan ve hian baptisma sacrament Kohhranina buat saidona chumia baptisma chan tir tur no se ne mo no pang mo neite le puitling po baptisma chang tur neite ang khanin Kohhran secretary te ne na report tur ani hi rang lamati thei chuan alom mo tang ten ei kan pro pastor har hi kan la melriat vaklo lomai theya induction ti nia local te le live streaming a lo n2 te ro khan chuan in sia anga chanchin te po an mel te point muanga izanena hian mi pui khami huna local ve theilo te le
in lama tanga lo thlir thelo te na in lo riat chian ve thena turin toy tein chanchin kan riat tir lok anga aming chu professor Lalthansanga ania apa ming pu rang thang kima ania enanu ming hi pilal din pui Sailo ani apian na hi kulikon ason ania en kulikon selian mani selengin apa si payani awangin Shillong madan riting a selian thunga ten pi anupui hi pi lusi la lomome ani hi Lucknow mission fila missionary thok ania chumi lai chuan kan proposal len hian anin sara anin nei ani hun thar veng azola anni en kan proposal hi zirna lama Allahabad Hindi Bible Seminary BD Hindi degree nei ani kan sinot dor puya Inkhawm pui khan professor tan ala zui ngal ama hi rampona ani awangin tong chi sang mizo Hindi English te Bengali te Nepali te Khasi te athiam ani arong bol ta tan po heng hi atangkai ledon ani ti kha kan riat pui tangkai letur ani en professor hi ailakandia kumni chung azu thoka chumi tang chuan tun dorpui sinot khanin kan biala aronda etiang anga mithiam thiam na big nei professor tana kanan nei hi alomum lea masihi sangati lamte poina tangkai pui le kan be sei ani ama hi tuna hian engineer R Vanlalrova in bial somle pakhatna an ani in kodan tur chu mi kodan ang thovin sangte ti ani Zan Inkhawm hian Kohhran meiche female voice ten hen train pathian fakna la kan ngai thla theidona kan Vanneihsanga tuna female voice te ilo somangu
Pathiannin kan Zan Inkhawm kaltlangin pro pastor thatak mai min pea Kohhran hote kan Vanneihsanga tuna chuan Thusawi turin pro pastor Lalthansanga ilo somangu Amasabirin Khatla Kohhran ho mi pui zong te in zawain kan lalpai so Krista mingin sibai ka buk du chewa ni china kan ziak tuina ron chiar chu ang khanin zoram pon lama om tam zok kan ni a kan mizo trong mana te hianin tlemin diklo emo thluk diklo te po om me theya chunga de chuan in mi hriat thiam na karon dil ma sadua min zirtir zela min fuya min enkol chho turin karon nge ngal du bok chewni thuma ka nei Sailo menga pathian tu thianglim chiarin Lalnunmawia chanchin tha Johana ziak bungthum chang som paruk chanchin tha Johana ziak bungthum chang som paruk pathianin khovel ahmangai ema chuti chuan afa pamal nei chun apea ama chu tu po aringa piang an boral lova chatuan nunna an nei zok nan ti ania athu kan chia telal pan kan zatan mal mi som sak ro se pathian ma kuin lo tong trai ngo lalpa i mangai na i khongai na i malsawm na te dongin voinni thiang lim tak mang theya kan nun na te min la zo sak awangin lom thu kanon hrila che lalpa kema atanga ka oka atanga chuak i thu te hi ka ule naw te tana malsawm na lo ni a he khatla Kohhran tana lalpa thanlen na lo ni thene turin i ku thiang ma ron hlane kan lalpai so Krista min kanon dila che amen tuna kan chiar chu ta gang khanin kan se thiam me oma Thupui omanga kada tuma chu mangai na tia ni a mangai na tia hianin pathian mangai na hi agape tia soichina ni a agape ti lo po eros ti te philia storage ti te omta hengau zinga mangai na ro pui ber chu agape mangai na ti hi ni a he mangai na hi tongkam a soifia thei ani lova mishing atanga chuak mangai na engtianga thu po ni se a soifia zolo ti in an soi thina ni pathian mangai na hi soifia thei ani lo awangin atakalan tir angai ni pakhat na tan chuan pathian mangai na chu mani in pek ralna ani ti in han vo taila pathian mangai na mishing te ta na luang chuaki soifia thei ani lo awangin crossa atakalan tirani ti kan threveka he mangai na hian kan chung kwa engtiangin nge he mangai na hian tun kumthar sangi somni pakati kan chung kwa engtiang mangai na nge aron lan chu tir don aron ra chu tir don ti hi
kanin ngai to angai ni pathian mangai na khovel mangai na te khin theilo pathian mangai nei athuk emani afa pamal nei chun khovela aron tira crossa khen be ina oma chu mangai na chu voin ni a hianin zaina hian keima anin kan changani Thinara plak le tribayom bermei mangin lantir ani tiro kan sung kwa hian mangai na kan nei si lo chuanin eng tiang takin nge kan ra chuang mangai na Christian nun ra chu na nun kan nei don chuanin keima ni atang ve khianin kha mangai na kha achu angai ni keima nin mangai na kan nei si lo chuanin ka chung te ka nau te ka thian te ne na engtin nge mangai na hi ka pek ve theyang January thatir sangni somni pakhat ania mangai na hi kan nei lo ani chuanin idi langu pathian ne na tang hian eng tianga sual po eng tianga thuk po lo dai to maila sual na hi pathianin min lam mangaya min lak kuang ko du ni mangai na chuan mi asiam thathin ti kan threveka mangai takin mi hi han en kol taila emo kan u naute eng zurui po ni se han en kol taila mangai taka en kol le mangai lo taka en kol chu adang ani tiro kathian pathian in mangai chea ti tak zeta ril ru tong trai na ne na kanwa be ani chon a ril ru adang lam nge nge yang chutini lo thian pa pathian in mangai che ti shelo vem ni ti to tia tong kam kanwa mang ani ro chuanin kha kan tong kam kha pathian in mal som lowang mangai na keima nia a om si lo chuan mangai na keima ni tanga chuak tur kan nei si lo chuanin pathian hianin min mang tak tak theilo ni khovel mangai na hluber tia ka te khin thin chu chung ko mangai na hi ni chung kwa atanga chuak mangai na keima ni atanga mi nan mu thei mangai na kha allu berani nu le pa kan neya kan nu le pa te atanga zir chuat tur kan nei lo chuanin kan chung kwa kha kan in lung rual thei don lo ni chuwang chuanin pathian mangai na ro pui pathian mangai na thil ti thei kan nei angai ni kan nuna hianin apani na tan chuanin in chira in lamleta ngai dam thin mangai na ni adik tiro zohana thon khat bungthum chang som pariata ti hianin ziaka naute u thu chowin imangai su ang ukai leichowin imangai hek su ang u thil ti le ti takzetin nizok ro se ti ania pathian mangai na danglam theilo hianin eng tianga thuk sualna po lo dai to maila kanin lam let na hun kanin lam let na du rilru kharilru kan putna hunakha min ngak rangani ami te sualna wanga shem thina ni tiro enge achan kan ti chuanin kan sualna wangin pathian kan hlata pathian in min ron shema lalpa nga tinge min shem ti in kan au chung le thina ni amai ro chu kha shem na tang khanin pathian in enge zir tir min tum kha shem na tang khanin pathian in enge ko mu min tum
tia ngai tua chunga he kum thar sang ni som ni pakati mang turin ka ngen du cheu ni kan chung kwa har sat na ron thleng thei kan chung kwa boina emo kan Kohhran veka po ril ru in mil lo te pokan om thei amai ro chu tun kum thar he kum thara hianin kan ril ru pathian lama mangai na nen in lam le tang u ti kha karon ngen du bok cheu ni apathum na tan chuan mangai na aphut ka mangai che min mangai si a ti hla kan sa thina ni tiro mangai tu chuanin mangai na kha adu ve ni tuna in ngai zong mi pa meichia in ngai zong han soidon taila mi pa in ka mangai che atia meichen ti ve lo ta se mi pangai dan kha ni mi alawang pathianin min mangai ti kan sia zaina hian kan lalpa ka mangai che kan ti ve theim lalpa ka mangai che he kum sangi somni pakhata hianin I kong zo turin ka in peye I thu I kalkong min ko mu tuma hianin kal ka du'a ka mangai che a min lo pomang che kan tinga mem kan nun kal to zong kha pathianin aron chui le don lo a shevek ma se ron chui le don lo thin lung thiang lim pathian hian keima nia tang hianin aphu thina ni marka bung som pani chang som thumna ti hianin ziaka lalpai pathian chu I thinlung zong in I tharau zong in I rilru zong in I chakna zong in I mangai tur ani ti hi khovel mangai na hian he pathian thui kan mang fo thina ni dro khovelin kan rilru kan tharau nun ati chawa pathian hne na kan vui le me thin he thuina pathian thuina ron soi kan rilru zong a mangai tur kan ni ziate kan chakna zong a mangai tur kan ni ziate aron tar lang chiang em ani keima ni chiat ni lo kan chung te kan u le nau te kan thian te po hian he mangai na hi an mamoni zaina hianin keima ni atanga chuak mangai na khan midang ta na ra chuak poimo tak ane theina turin kanin pe angai ani mangai na lo dai zowa ma ni masial na le du am nain kan lo khata ka thian pan aneya keipon kan nei ve turani ka u nau nun kor tharania keipon kan nei ve turani ti ril ru hi kan puvek to ni tiro ring tu te chin chiana ro pui ber mangai na hi kan nuna kan lan chuatir angai ani ti hi karon soi du'a khuta haila kan di atang ron kal kan ni a ron kan om chu khanin Kohhran tereu te member hi pangate pathumte chutiang te chon om thina atam ber hi chung ko somni omna ania anin mangai em ani anin mangai na chan chu Kohhrana until ti Kohhrana an din mun kha an hrechianga an chan vo chelakha an hrechianga an nun a hlut zia pathianin a mangai zia pathian ro pui zia an hrechianga anin lungrual em ani
Khatla Kohhran hianin Pathian kai hruaina Pathian hmangai na hi kan lan chuah tira a Kohhran hi ai zau le zual tura kan be angai ni keima ni tharau nuna hianin ra chuah thatak aron chuah theina tur chuanin Pathian hmangai na Pathian ompuina kan mamo ani ti kha ka soi thei tok ni se athu kan chia tak te le kan soi rik tak te kha Pathianin kan zatan mal mi som sak ro se amen. Tuna chuan kan thusil tu hlathan Christian labu number zathum somni pathumna zathum somni pathumna Krista ron panla bo reidu lovin ti kha kan sanga kan sak zo hian kan thusil tu kan pro pastorin Malsawmin kan Inkhawm in trin don nia Christian labu number zathum somni pathumna Krista rumpan la bore du lov Lalpa onem chuan a ko chengai te Chandam tu le ti fai na zong che Rong pan thuayang che bo rei to la vi
cầu chế Christa Isua onem ai thade Ang mga ina onem chuan a cầu chế Anh nên quan thuở tan a som chế Lalpa Isu Krista khongai nate pathian kan pa vanami mangai nate tharau thiang lim pol nate inza hne na chatuanin omreng ro se amen